Paithago Kraksal Horo MDC Chongbari Kainwichichar Achukthaio Bodolni wngwi Batainairokni Mung Saklaikha Tipra Motha Ticket Manliya Suhel Debbarma Dolly Reang Rajesh Tripura MDC Ganesh Debbarma tei MDC Umasankar Debbarma song Kraksal Tripura BJP Bodol MDC Chongbari o Borni Batainairokni Mung Saklaimani yagulo Paithago Horo MDC Chongbari Kainwichichar Achukthaio Bodolni wngwi Batainairokni Mung Saklaikha Tipra Motha Khorang ni chichar Batainairokni bisingo khorok chuku kusam MDC eba tei khorok chi chuku ungkha ketal candidate Kraksal Horo kaisa press release ni bisingtui Bodolni Batainairokni Mung Saklaikha Tipra Motha party ticket Manliya Suhel Debbarma Dolly Reang Rajesh Tripura MDC Ganesh Debbarma tei MDC Umasankar Debbarma song haike faidi sabo Achukthaio ticket mankha khnai naileyanu faidi 1. Damchora Jompui Achukthaio Batainai Boboranjan Reang 2nd. Masmara Sopon Kumar Chakma 3rd. Kanchanpur Dosta Umasankar Reang 4. Koromchora Hollywood Chakma 5. Shamonu Hongshukumar Tipra 6. Damchora Kochuchura Direndra Debbarma 7. Gonganagar Khotrajoy Reang 8. Halahali Prosmit Debbarma 9. Kulai Champawar Rajesh Debbarma 10. Moharanipur Omte Debbarma 11. Ramchandragat James Debbarma 12. Simna Tongmakari Robindra Debbarma 13. Wakhinagar Bojjungnagar Runal Debbarma 14. Pekaojola Jonmenjoy Nagar Gita Debbarma 15. Mandai Pulinpur Jiten Debbarma 16. Jirania Jagadish Debbarma 17. Takarjola Suras Debbarma 18. Amtoli Gulagati Buddha Debbarma 19. Raimabeli Dhananjay Tripura 20. Ompi Komal Koloi 21. Birchandra Kolshi Khonoram Reang 22. Purbo Moharanipur Buratoli Debojit Tripura 23. Nutun Bazar Malbasa Sujoy Uchoi 24. Moharani Chelegang Sike Jomatia 25. Kila Bagma Purnachandra Jomatia 26. Shilashori Monu Bonkul Molindra Tripura 27. Mirza Kathalia Mirzapur David Murasing 28. Koromchora Achukthaio Batainai Rajesh Tripura Kraksal nomination Yafori Paikha Runal Debbarma Purnachandra Jomatia tei David Murasing Abun bagi borok khorok tamno kari tei kubun khorok ni jiba Batainairok srangsalo yafarbainai nomination blai rosai naharnani paithak salengkha 28 March vote naharjaknai 12 April tei vote lekhajaknai 17 April Bureau Report Chini Khorang